Assalomu alaykum. Qanday ekan? Yaxshi. Den sog'. Yaxshi. İşler bolta. Assalomu alaykum. İşler yaxshi? İşler yaxshi. ekan. Bolta. Kunda suvib qoldi, uyshvoy. Hozir жылы kiyinib oldik o'zi. Kaska joyida. Bu yoqqa otratga zakaz olib keldik-da, shuni tushirib oldim, qaytib dedik. Как раз ishni qizib otgan yerga kelibmiz-da bizda. Sezonda 3 oy sezon bor, yaxshi bo'lsang, Moskvaga kirib jo'qsiz ya Moskvada. Assalamu alaykum, урматтуу биздин көрүүчүлөр, каналыбызга куш келипсиздер. Буюрса, бул видеодо сиздерге Кызылкия шаарынын базарында иштеген ушунчалык эмгекчил, ушунчалык душасы таза, золотой бир тууганыбыз менен тааныштырып, аны менен маек куруп, сиздерге сонун бир видеону тартуулаганга аракет кылабыз. Анықтан биз менен чогуу акырына чейин болуңуздар. Азыр канча жашка чыктың? Азыр мен 27 жаштамын. О, 27 de ошондо 95 болом. 95 жылкы. 95. Мектепти колдоштуктан бүткөнсүң. Колдоштуктан бүткөн. 2 уул 5 кыз, а? Сен эң чоң, балдардан эң чоңмун да, балдардан 4-сынымда мен. 3 кыздан кийинки 4-сынымдамын да, балдардан чоңмун. Мына заказ чыгып атат, азыр кайсы жерге барабыз, көрөбүз. Болду, телефон звонок кылтат окшойт, а? Алло. Алло. Может, заказ келди. Жакшы, өзүңүз. Ооба, иштем, кайсы жерге барыш керек? Вокзалга багы Ош станциясына барабыз. Ош нокат кеткен жерге барыш керекпи? Болду, ошо маршруттардын алдыга барыш керекпи же? Бирөө күтүп алабы? Болду, айтып коеюн, жолдун ойга чыгып турсун багы, дарбазадан алдыгачы. Майлы болуптур. Шартка байланыштуу иштеш керек болуп калды да. Атам эми жаш өтүп кеткен. Атам канча жашыңда өтүп кетти? Атам менин так 16, 17, 18 жашында өтүп кеткен да атам. Канча жаш? Тайгама жаш өтүп кеткен. 63 жашында. 63 жашта тайгама жаш өткөн. Орус айда өтүп кеткен да. Апам бар азыр. Апам Аллага шүгүр жакшы. Апам канчага чыгып калды? Апам азыр тайгама жашта апам. 63 жашта. 63 Hazır zakaz keliptir. Klientin tovarını жеткизип берейли анда. Болсо, аралыгы 150, 200 метр болсо, аралыкта өтүп кетебиз карап. Поворотниктерчи? Поворотниктер бардык иштейт. Как положено? Аркасынан жанып көрүнөт турат. Ооба. Кечке ушинтип касканы кийип алып жүрөбүз. Шамал урбайт. Көп айтат, сен касканы мега кийип алдың дейт. Потому что каскаға суық өткөрбөйт да. Мына таңгылама көзгө шамал уруп коет. Көңчө көздү эте атылдайт. Көзгө карап, ден соолукту да караш керек да, туурабы? Эми ар бир адам ар кандай ойлой берет, адамдар эми сурай берет да. Мага сонда канбы? Ошо азыр эми келдик да. Болду азыр. İşte жакшыбы? Каскага шеп келтирбең. Ашу машина экен, бая айтты го. Көмүр базарда турабыз деди да. Тиричиликте ушунча. Аначы. Бир күндө манас ушинтип канча заказ? Кечке минимум канча десем примерно бир 25-30 рейс болот. Редко болуп калат эми. Бир күнү эми тапканда 1,5, 2,5, 3 миң, 4 миң болуп калат. Редко да бул эми.
Biraz da жақсы болады, biraz da жақсы боя қалады. Шынты іштеп жүрөз. Yaxshi kuch quvvat bersin. Mashina olib kiretkenmiz hozir. Ulan polni olib kiretganmiz da. Ova. Portoshni to'xtataverasizmi? Bor, mana jengillikni qarab kutaversin. Ezilib qolishi mumkin-da. İstemaydi. Klientga javob berasin da, bir narsa olsa. Ova. Kunliga har qanday ish bo'ladi. Qasam bo'laveradi, redka bo'ladi-da bunday ishlarchi. O'r jangga chidab ishlaysin-da. Молодец, yaxshi. Oldu. Oldu. Hazır biz Az bozordan vardı. qancha 1 kilometr ketdik da. Bizden Bunlar aşık her bir kim- jarım da. 1,5. Ova. Shunday har kim uyiga da jetkizib Uyga jetkiramiz aytgan yerga adresiga. Bozorda shu aylanib yuramiz, adresini aytamiz. Junjuktab uyga seni olib beramiz. Sizlarga jukalat tapta ukam opang aytdi. O'tganga bir buni qayda bir olib kelmadim bu, dars qovun, kuchas olib keldim bu. Pasan klient. Bunday jo'nakay pasoy qilib olib keldim, pasanni. Hozir 100 so'm bo'ldi o'sha. Ha, 100 so'm olib keldik. Tushirish olib ketib beramiz biz. Bozorning ichidan olib Ha, kelib. bozorning ichidan olib kelib, mana sen ko'tarsin kam. Ha? Jengilroq. Kamdan qilmasin. Mana pechkani cho'ngrog'ini ko'targilar. Hozir opang dayindab jo'natdi-da. Mana yerga qo'yib qo'yamiz, o'zing rapid ko'tarsinglar, ha? Aytdi. Ketdik ekan-da, qayerga Shunday. bozorga boramiz endi? Opam meni pensiyasi hozirladi. 5 ming ham, 5 ming hech qancha pul emasda. Kunliga shunday molda chay icham, 3-4 to'da 5 to'da boshlayman. Anan chay ichib bitib, oshqani aqchani sanayman-da. Sanavergan amallar, misol uchun sanaversam barakat tushib ketadi-da. Alpasdan shu chay ichir molda chayni oldan sanab ol, anan zakaz beramiz, anan chay ichib chiqamiz-da. O'sha kundagidaylar-da. Bugun qancha zakaz bo'ldi? Bugun hozir где-то bir 20 ta zakaz, 25 ta zakaz bo'ldi. Bugungi kunga 25 ova. tushib ketding, ha? Ova, 25 zakaz bo'ldi. Молодец. Hozir men sanaysiz, men shunchaga ishladim deb ayta olmayman-da men. Bo'lgan qilib aytaman, hozir men aytaman, pullar Hozir bunday. pul sanaysiz bo'sha. Hozir ham oldiga qanday planlar bo'ldi? Oldiga men xudo xolasa deb otam, keyingi yil martda sen magazin ochayni otamda. Mana misol uchun hozir eng magazinda misol uchun bozorda ishlasam, bozorda ishlaganim hozir 9 yilning 100 bo'ldi. 9 yil bo'ldi ishlaganim. 9 yildan beri только arava turib yurasiz. Aravada ishlaganim 9 yil ichida Moskvada 3 yil ishladim-da. Hozir tinmay zakaz bo'laveradi, bir Zakaz bo'laveradi. Zakaz Kechki beraveradi. ishlayin desang, Ishlayveradi. tinimsiz. Ova. Sen hozir shaharda misol 3 qo'rg'on, bu yoqlari keng yeri, Ova, keng yuraveradi. Ova, jon yuradi, darat ado bo'ladi, 12 soat chidaydi-da. Kechgacha injadi. Kechga jetadi. Men mingimni ishlaganda kechga biraz da bir kun yaxshi bo'ladi, bir kun yaxshi bo'ya qoladi. Ataning bor, misol uchun boyliging bor deganday. Hozir mana lestnitsadan tushib ketamizlar. Lestnitsadan tushib ketaveramiz, hech nima qiyinchilik yo'q. Bu do'ngalagiga hech narsa olmaydi. Hech nagruska kelmaydi. Sekin tushaveramiz. Qo'y. Bu reklamasida ko'rsatib, ishtaka bo'ydi debchi. Sen burun tushib yurasizmi hozir? Burun tushib yurgan. Shunday qilasiz, ha, bular. Mashina buzilib bo'ldi. Zamonga talab qildim. Haqiqatan. Ko'p aytadi, nega shu yerda ishlaysan deb aytadi. Men ishtim uyat bor. Qizlar aytadi. Qizlar aytadi, odam narsa uyat, ishtim uyati yo'q deyman-da. Men tushungan turib qabul olaveradi-da menichi. Bugungi vaqtchangni sanab Yo'q, hozir. aytamiz. So'zga berilib ketibdi. Hozir sanab ishladim, 7 soatning ichida qancha ishladim, hozir sanab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, Aha, 10. 10. 2000, 3000 oldu. 3000 oldu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3800 eкен da. 3800 3800. Bugün hem iş arkandan болады da bizde. Өзүң чөнтөгүңдө акчаң бар эле? Hazır çöntögümde pulum yok ada. 3800дөн 3800 ашык. keç. Keçke iştegen uşul maaçan aldım. Почта. Таптаза сен бүгүнкү тапкан пайда. Keçe gün iştegende, keçe gün 2000 iştep ketken. Keçe gün men ali 3800ден эмне кыласың? Үйгө барып, үйгө барып коесуң. emeğe verem, apam et görem. Ben misal için apam kaçak işlerinde, şunçak işlerinde apar verem da ben. İstesem misal için iştegen jarsa men jeyim. Bilasilat iştekege içpeyim, çekpeyim. Şu çay içem. Jesem şu 5 so'm tomoq jeyim, rasa jesem, sansa jeyim. Apar ötkөрüp berem, şunçak işlerinde bol işenet. Күнгө апам ачык кылам мен. О, турусын ачыш керек да. Молодец, молодцукам. Ушу атайын убактыңды бөлүп, бир күндүк заказдарыңды бизге көргөзүп берген үчүн чоң рахмат. Силерге рахмат. Келип мени şu апам сураганыңыздарга Тапкан рахмат. эмелериңди көрдүк. Өзүңө буйрусун, буйруса алдыга койгон максаттарың ишке ашсын. Aytkanыңыз келсин. Магазин ачам деп атасың, ушул магазинди ачып, Кудай буйруса чоң бизнесмен болуп кетишиңди кааласын. чын жүрөктөн каалайм. Көрүүчүлөрүбүз дагы өздөрү көрүп баалайт болуш керек. Сендей жүрөгү таза, душасы таза биздин бир туугандарыбыз көбөйө берсин, Манас. Рахмат. Үй бүлөңө бактылуулук каалайм. Апаңдын өмүрү узун болсун, ушул апаңдын ден соолугун карап жүрө бер, үй бүлөңдү багып дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы ушул видеону акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, биз колдон келишинче сиздерге кызыктуу бир маек куруп бергенге аракет кылдык. Эгерде ушул биздин видеобуз жаккан болсо, сөзсүз түрдө биздин каналыбызга катталыңыздар, подписаться деген кнопканы басып, колокольчикти дагы басканды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видеолордо кандай тематикада сиздерге видеолорду кылайлы, ошол боюнча дагы сөзсүз түрдө комментарийге жазып кетиңиз. Анча мынча кеткен кемчиликтер болсо, сиздерден кечирим сурайбыз. Сиздер менен кызматта мен Арапбай Адылов болдум.